Kutumika kwa amwe ma ateti kuma mbaini ya Mukamba kauntini ya Mombasa ni mbai ila ingi ni kwa wetwa kwithiwane kuoko thothete vanene mbai na ila ni wingi wa akunima kula kauntini isu ikosa ivela kivathukanio syaki uteti ni kumana na yu vala mbai na muvango wa kuungamana ula ukavikia kuvita kula sya muthungu lolo na kumukwata mbau valayu mbai ya kulwa yithiwe na umwe ni kana kwani syaki ovamwe na kuikithia kanania ungama itina mutongoi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka na ulaho kwithiwa yukitia kivila cha upresident mwakani wa ngili ile miongo ile na mwonza alivyotiumbanitwe niwe Angelina Muse. Kuyanana na Ezekiel Kimiza na ula ni muteti wa chama cha Wiper sub county ni achanga mweneka namba ivaluka vanene kavindani kausa kuwa ni tino wa amwe ma ateti kutumikani ateti kuma mbai ni ingi kuvalanya kura si ambai ya Mukamba vala yuwa kuli ambai kuvingwa metho ni kanausa kuwa nini ukite wa mwaka wangilili miongoli na mwanza maika avikie kutumika akamba tuye ingi wilingana na kabilele ingi lakini ibinda ya kula ya vika nipethe abe na mwaniko mwingi nundu andu ingi methe ya matho wetu ni asoili nikenda maani kula sia Mukamba ba changamwe na tuweza kumina tuwe na kibila ona kimwe tochakusi una thitie pa kibila ona kimwe na kwata cha mbai ya Mukamba ona MCA kou andu maitu me machano muno na tena mupango musio ulatiyete wa kumbania mbai pamwe nikenda ti support muyumbe omwe ulokapita katika muchucho nikenda etho na kuosa kibila ingino kwetikana hivyo na vata watiti onthe kwithiwa kindu kimwe na kuikithia kana mutongo ula wetikilwa ni ene nthini mavikie kumukwata mbau ni kana mba vikie kukwata ivila kivathukanyo syaki uteti kiathi kiathengea tuina mipango ya kusovya chama kusapoti chama kila anainji magatutabia kila mekwenda tuungame nacho atwangama chama yonthe tukekiwa muchucho umwe nolesinda tamtimba ya Mukamba na ateti ma changamwe tuka musapoti kwa ali na mali na uyovo no watikana ndambuka ya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka va kauntini ya Mombasa ni vingu yemetho atongo imamba ya kikamba itino wa kutwaisya unene nyawe mwanya na mutongo iu kumebinda yonthe itikune ya Kalonzo kula almost 93% katika kula sia Mukamba na yunde ya ongamete elaila aidha aiti na walaila ende kwa binda tuenda with kila Mukamba wonde uloto kula nola wena kula eta make sure ni moza kula ani makune ya Kalonzo mata president witu 100% mbe ende tukune ya laila ongamete nondo Mukamba no wole ngui na Mukamba no mamie batu wa kibila nondo serikali sionde sia county na sia national eba no Mukamba kuonekana kuuni tibangie wa pina wonde TKPT with Kalonzo no apita atwike president witu wa Kenya nikana kumukwata mbau Kalonzo nthini osa kuanua mwaka wa ngilili miongoli na mwanza kukitia kivila cha president yumba ni yako ule vikie kunena na wasia umwe na kukulia mbai ile ingi vikie kuungama itino wa Kalonzo na ula mamu wetatamena mwekio munene nake na akamba melesia madhinamo na melesia ini mekwenda Kalonzo amatethesia ngalikonela utonya mo ene ni mayumi tinesa chathiki kina gibitie 31st Kalonzo no ukie na atobe moloto wake wa siasa na ukana timu yake ilo ukampini nayo na nundu wa kwake chathiki kithoki kisio muno saidi na twetho ne bindesio nake na atu andivaisi na Mukamba etho na kuthuthika kana kibila ki kwa pinya wangai nitikuoza na Kalonzo tayari kuthimba kelebeni na kuoza kibila ki Gilivoti ya vilingwa mauvo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse.